Uwayezu Jean Fideli uyobora Gikundiro yamaze gufata umwanzuro ku mutoza mukuru wa Rayonsports ndetse biza gutungurana asinyisha myugariro guturuka muri Afurika y'Epfo. Uraza kumenya byinshi bikomeje gutangazwa ku mirongo y'imbere ku makuru y'imikino agezweho muri aka kanya. Duhe subscribe. Uwayezu Jean Fideli ndetse nabo bayoborana muri Rayonsports bamaze gufata icyemezo ntakuka ku mutoza ukomoka muri Mauritania Mohamed Wade kariwe ugomba gutoza Rayonsports kugeza umwaka w'imikino wa 2023-2024 urangiye. Nyuma y'uko Rayonsports isezereye umutoza mukuru wayitozaga Imeni Zerefane mu gushaka umusimbura, bahise bajya gushaka umutoza umenyereye shampiyona y'u Rwanda bagera kuri Thierry Hitimana bifuzaga. Mbese birangira yanze kureka akazi k'umurerero rya Bayern Munich. Byarangiye bemeje ko umutoza Mohamed Wade ariwe umutoza mukuru uzatoza iyi ekipe kugeza umwaka w'imikino wa 2023-2024 urangiye. Ubu arimo gushakirwa umutoza uzamwungiriza kandi akaba agomba kuba ari umunyarwanda. Ku rundi ruhande ikipe Rayonsports irimo gukubita icyumvirizo mu makipe akomeye kugira ngo ikomeze yibikeho abakinnyi bafite experience yo ku rwego rwo hejuru ndetse bafite ubuhanga budasanzwe bagiye gufasha ikipe Rayonsports muri kuruse yo kwegukana igikombe cya shampiyona. Myugariro w'iburyo muri Rayonsports bivuga ko yasabye ubuyobozi bw'iyi ekipe ko bwamurekura akajya gushaka amahirwe ahandi. Uyu myugariro arakomeye cyane mu ikipe Rayonsports dore ko yayifashije mu bikorwa bitandukanye tugiye kwibandaho muri aka kanya. Ese ninde? Uyu ni myugariro w'iburyo wa Rayonsports Mucyo Didier Junior bivuga ko yasabye ubuyobozi bw'iyi ekipe ko bwamurekura akajya gushaka amahirwe ahandi kuko atari guhabwa umwanya. Mucyo Didier yari yasigaje amezi 6 muri Rayonsports, yabwiye ko bidashoboka ko agomba gusoza amasezerano by'umwihariko bakabiganiraho nk'abagabo ubundi akirekeza mu yindi ekipe irimo kugenda imukubita icyumvirizo kugira ngo arebe ko yayisinyira nibura umwaka umwe. Mu kipe ya Rayonsports havuzwemo transfer zikomeye ndetse bivuga ko izazanamo abakinnyi bafite CV iremereye ku rwego rwo hejuru. Ni kapiteni w'ikipe ya Rayonsports ndetse ushobora no kwerekeza hanze y'igihugu ni mu gihe ubu ashobora kubona akazi gakomeye. Ni mu gihe nanone kandi ku rundi ruhande bamwe mu bakinnyi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bamugiriye inama ikomeye cyane ko niba ikipe Rayonsports ishobora kuzongera kumukoresha agakomeza gusinyira ikipe Rayonsports amasezerano nabyo byakunda ariko amafaranga akongerwa, dore ko bivuga ko aho agiye gusarura ubwatsi bwinshi cyane. Ikindi kandi ku rundi ruhande ni uko ikipe Rayonsports yaganirije mu bamwe mu bakinnyi barimo kugenda basezera amasezerano mu yandi makipe. Ni Emery Bayisenge ukina mu kipe ya Gor Mahia, nawe mu minsi mike ushobora kubona ari gukinira mu kipe Rayonsports dore ko hari inama rukokoma iyi ekipe Rayonsports irimo kugenda itegura kugira ngo ikomeze irebe ko ihita isinyisha kirongozi bazombwa wavuzwe cyane mu kipe Rayonsports. Ni mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport bivuga ko itari yatangira imyitozo kandi bazombwa na gahunda afite yo gutangira imyitozo. Gahunguko rero niwibagirwe gukora subscribe kuri buto itukura ukari no kuzagera kugira ngo ujye wa mbere mubona updates zitandukanye ku makuru agezweho y'imikino umunsi ku munsi. Ciao ciao, asante ni sana.